سلاف بلي جاردن از و جاردن قيميرو شو بحثات تشتكي بكن بحثات هنري بكن هالبت وكو هنجي دزانن وقت بحالهي و باتوزاي اما ايرو شو بحثا هنرمندك و برهمك و وان روشا نشاني ما دده بكن ناوی تابلویاوی کچکا گوندی یا به ترماقه خودی برهمجی حاس داخله کو جنور بچه خود نروژی ندورش خوان کلکامه دما حاس هاتیه مردین دناب عرض من دیه و اینیم چکریه حنک و اواکو به ترماق دستوی دیه نازم هلبت کچکک جنور بچیه شخو حاس دالجی و اینه هر تمیج نروژی چکریه Hans bi tabloyên xwe yên fiordên Norwêcî û dîmenên derdorê navdar bû. Fiord çi ye? Hûn ê bêjin ew jî cûrek peravê ye û balkêşe ku bi gelemperî li welatên Bakur ên wekî Norwêc, Grönland û Alaskayê dê dîtin. Herî zêde sürüş bikarange di wêneyê xwe de Hans. Hans gelek caran parêzgeha Rojavayê Norwêcê bi mirovên bi ken بکنجن نتویی دبن روناهیا روزه ده خیز کریه رنگی وین گش و نگارن بالکش این کچین جوان و کمن این نروژی بجول اوربرگن نتویی هر دم پر پاپولر بونه وینه اینوی بله هانس دال جبر نزیکاتیا خویا محافظه‌کار جبو وینه سازی اونرین خوین سیاسی جهلا اصیلزاده و پر رزدار بو شغل هانسي ما بنير يعني جبر وينه خوره فر بقيمت بوي وينسانس حاس دال هر کو پیر دبو رضا مجاري خود گوهران و پاشه بگرانی کچين گوندي لبر فيوردن بر بتاوي بوياغت كر ولا وج تيرا خو بهبيا با عطار گونده مهب و يعني دات عطاريت كر دات هنرا خوري كچكو جينيكا دا ودچو روكي جان خوش كدو معمول حيره دكو مي باباشكوفن يا مو كيدم وینه‌وین وره حاصل دناف توریستین آلمان ده popüler bun. لی جهلا هنرمندین دن و هاتن تناس کرن و رد کرن. وکی دن هانس دال رد کر کو در باسموناج رومانتیکی بر بنوجن و بشوپینه و جهلا هنرمندین دن و بتندی هات رخنه کرن. ایجا هانس دال با آوای خو پاراستنا خو کرد و اف یک دی چارچوبیا بلاوکین کو شخوان ردوشان برهمین وکه رسام و مروف کر و جبو کرنه شاند گالریا هنرا یا اوستوی. گالریا نتوی اف تابلو رد کر و جسالا 1998 ور و گالریا نتوی یا اوستوی تو تابلوین خاص نوشاند. لی تابلوین وی به بهاین گران لبازارا هنری سربخوه لنروژ و آلمانیای دین فروتن حتی نهاجی. تبی بکارانینا کشتین شر جبو مابستین پروردهی یند فریوردان ده هاس دال هر تم جبو آلمانان kampanyayı demeşine u diyar kırku keştiyarın Alman gelek pere razandine de aborya Norveç'de. Beli evji jbo velatê xwe dide nîşan kirin ku hunera xwe herî zêde ji bo welatê xwe ji bo pêşketina welatê xwe çêkiriye. Ez pîroz dikim hasdar ku ji ber ku berhemên werê çêkirine û ji me lazim e ku em jî berhemên werê ji bo pêşerojê em çêk bikin. Her çiqas wêne û rexne jî li ser wêneyên me bên jî em jî wek hasdar li ber xwe bidin û ji bo pêşeroja xwe ew ê hîn ez dibêjim ê hîn baştir bibe û hîn ji bo pêşerojê bêfam kirin ku em wêneyê xwe em bi çi awayî em bi çi zehmetiyê û bi çi hezkirinê çê dikin. Belê bimîn di xweşiyê de û ji xwe çayê vexwin çayê bê çayê nabe.